apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino tinawagam lakay? Ni Arnel na taga-Kabangiba nga barangay, bakit? Anya tinagsaritaan nyo? Iso ti mangimaneho iti may sa jeep. Iso pa ti masinger ko, boundary kin ko na. Saan sapay mo't anatarimaan day ta ajip? Iso nun ti makamamang iparipira. Ay nawaw, ipatarimaan mo pa'y atap no mayat ti kondisyon ti lugan no umay na alaang. Iso pa higit day na pagkastusa. Kas na kunak itayan, iso ti makamungag paripir. Na, Ngam no kabaalan na atarimaanan, di may mayat manan. Makatipid pa ay. Sana masapol nga aggastos. Agto'y titulbag tilugan. Nagyaman ako na, sir. Awanan yaman na. Sikamad din, di makamoy ti Jay. Wan, sir. Wan gaya. Di mo liplipatan nga irimit ti boundary, ha? Tapno awan parikot. No mabalin ka every other day, tamang no magastos mo. Ariklado, sir. Nagsaritaan tamiten no manot ti boundary. Agtungpal ka kuma. Sana mabalin na kisayan nyo, sir. Nang runa ka, agrogrugiak pa lang. Sana mabalin na. No manot ti boundary asing singirek kadagiti kakaduam. Isumad ti singirek ka. Narigat no dagreklamo. agkape kayo pa'y. Umayan, bakit? Oh, Arnel, agkapi tayo ba? Ay nawaw, anya ti aramidem lakay. Kunaklakit din no nagbiyahe ka. Kumaang madamot kayam dadal ti jeep. Anya? Diyak mo't nadlawar hagos. Naimbag ata saan mo pa nga inbiyahe. Delikado. Ang mga numairaman dagiti pasaheros mo. Wan nga rod, bakit? Saan ka di nga inbaga ni Sir Jojo ti maipapan iti dadaal tilugan na? Sana nakasapulan, bakit? Kabalak mo't tatarimaanan. Nila kay mo magtilimbabas itay Berlin akaw. Agbibiyahe mo't gaya man. Wen nana, Asino nga iti akin kuko iti jeep nga iman maneho na. ni Sir Jojo at taga-Kabangibang a barangay nana. Naimbag man, tadamot laangan pagtrabahuan na. Wen nga rod nana, idi pa'y akinasarita na ni Sir Jojo, ngam itala ang anapat gantikid daw na. Amangan no italaang nga addabakan ti alugan Nalabit akas ta nana. Ay, anya nga minang ti umay mo ibaga na kaw. Bayadak ti kwarta a binulod ko kada kayo idi napalabas a bulan. Ay nawaw, adda kwartayo Naala kung titangdan ko ang naglaban nana. Saan min aparikot ti maigatang iti bagas, taagpaspasada matan nila kay ko. Mala, agbayad ka nga rudan. Tapno aday gatang ko iti sidaan mi kan tatayo ambong. Itat kon ti boundary, Sir Jojo. Sigurado ka kanay na kompleto na ito. Wan, sir. Agyaman ako na. Wan gayam, ibatim man pa'y tilugan. Ha? Ibatim pa'y lang tilugan, kunak. Ay nawaw, agbiyahe ako mano bigat, sir. Aginara ka pa'y lang. Sayang ti may sangal daw no sana kagbiyahe, sir. Sana mabalin nga ibiyahim ti jeep. Tagda na patag pangusaran may. Kasta ka rin, sir. Kaano nga rin nga agbiyahe akmanan. Mayatan ti kondisyon ti jeep, ta tinarimaan ko, sir. Madingamin, idinalak ka na kayo. Urayam na tatiawag ko. Taawagan ka no kasanaw. Sa pala kumata, sana mapayag, sir. Ayan ngayon ti Jeep, Arnel Lakay. Awan pa nga rod, bakit? Ay nawaw, apay adi mo mapankitaan iti ayan ti operator. Uray ka no tiawag na. Naa, duwa nga aldawan asaan ka nagbiyahe. Wan nga rod. Mabainak mo't nag-text amang no ibaga na sa anak ama ka uray.
Kasta nga rudan, agur uray ka itibanag asaan mo't asigurado. Anyagay nga raw, kat makiman-maniyuhak lang mat bakit? Awan mat budget nga igatang tayo ti jeep ta. Ay, nagrigatan ayat ti kastoy. Di damat panunutan asayang ti aldaw mo. Apay akas tamad tan Jojo. Yan yamanan bakit? Sa bali mo tan ti mangiman maneho iti jeep nga impamanehom kan Arnel. Ni Dexter na jay bakit? Na, amangan no agur urayan ni Arnel. Manungaal daw asaan ang nagpasada yay tao. Dakdakkel nga raw ti offer ni Dexter. Anyat kayat mo asawan? Times to ti boundary abayadan ni Dexter kanya. Dakdakkel nga adayo ng itod ni Arnel. Ay nawaw, saan ana saya at tikas tangar aramitam lakay? Saan ama iparbang tikas ta ang kapanunutan? No asino ti dakdakkel ti offer na. Iso ti mangimaneho iti jeep. Kasano numadadaal mananday di ajib? Panunod ang lata, nadakdakkel ti kwarta amaala ta. No ni Dexter ti mangibiyahe iti may sa jeep. Ay, rupat kwarta kamot. Kunaklakit day no si kati mangibibiyahe iti jeep ni Jojo Arnel nakaw. Siyak maut na na. Sa anak lang ang nagbiyahe, ta ada ka doon pang usaron na iti jeep. Happy ka day. No kasta nga raw. Apay asabali mo't ang dinangibiyahe iti jeep nga iman manehom. Ha? Anyat ko na kayo na na. Nakita nga inbiyahe ni Dexter. May katlo nga aldaw na ita. Anya? Ay, awanan ti mauray ko. Impamaniho damat gaya man iti sabali. Ngam di daman na imbagbaga kanya. Kasaritam to tibus mo ang mga nuadala ang di yun nagkinaawatan. Kasaritak to ni Sir Jojo na na. Wan, kasaritam tapno nalawag ti amin. Ang mga nuagur-uray kamot gaya man iti awan. Mapanak itiayan ta Sir Jojo, bakit? Adda ka di text na kang ka? Awan pa eh. Kayat ko ang makasarita. Napatig unay ti bagakin ko na. Ay nawaw, adda ka di tinapasamak ajak mo? Nakita ni Nana Rosa sa bali tinangibiyahe iti jeep da. Anya? Maguluwanak bakit? Mayat matisaritaan mi ka ni Sir Jojo iti napanag iti. Apay nga rod asabali tinangibiyahe iti jeep na. Dahil ti kayat ko amaman, bakit? Masapol ngagsarita kami ti personal. Iti kasta, amok na mauray ko ano awan. Aywan narigatan. Ang mga nuditay amo kat agur uray kagaya man iti awan. Sayang mati oras mo Nasaya at may ka, Arnel. At dala kayat ko amamuan, sir. Insublinan ti jeep. Mabalinan ngay manihom no kayat mo. Ha? Oh, awatam ti tulbag. Apayakas di, sir. Diyan niya. Ada ka naman sa bali anang ibiyahe iti jeep yo. Well, malungal daw lang ang biyahe na. Yamin subli na matla adagos. Anya? Kayat mo ka di nga ibiyahe wano sa anayin. Tapno amok no ited ko iti sa balay. Kayat ko, sir. Matlagayam. Nagadupay na asaom. Unay kan Jojo, ipa-repair mo pa'y matijip Naanos mat niya, Arnel. Kabalan na rin ta. Bueno saan, impatarimaan mo kumapay kan Dexter, ta iso tinangusag iti manung aldaw. Nag-awi din ni Dexter. No apay ngamin adi namat annat ang tijip. Relax ka kanilang, bakit? Dakkel nga pa'y so tititid na boundary. Ngam kas na magayam, kasadot na timang tarimaan iti lugan. Tinapate kat inalamanan niya, Arnel. Isumutan natin makaamaw. Ay nawaw, aglablabos kamot lakay. Mauman to ni Arnel kunak tumot. Pinagbalin mo tanday di a Jojo a repair shop ti balay. Wan nga ron, bakit? Tunggal alaam ti jeep kat ada ti ma-repair. Wan nga ron. Naimbag pa di repair shop, tamabayadan da. Si Kangay, free service, extra service kas jay. Lugan damot ngamin na ito, bakit? Kat, agan anos ka nga rod. Anya nga ron tiaramidag. Isublim kit tinday ta jeep. Ipatarimaan da kang ka. Inton matarimaan,
Ipabiyahe damanan iti sabali, agbanbanog kalaang lakay. Kunak maano insubliyo ti jeep ni Jojo. Saan nga rod akayat nilakay ko, nana? Ay nawaw, apay kanumat. Kaasimat ano kastala akanayon ti aramiden dayjay a Jojo. Masayangan ngamin, nana. Awan ti amuna daduma nga ibiyahe na, iso aday ta. An-anusan na, uray kas ti trato ti boss na kenkwana. Ay saan amay parbon ti kasta. Ay, jak amo iti asawak, nana. Iso agun gundawayan da, tanakasingsing patlaunay. Kaasimat. Gaputawan ti daduma pagtrabahuan na. Kat kastamot ti aramiden ni Jojo kenkwana. No pagdublyan manen ni Dexter ti boundary, sigurado nga isumanan ti mangibiyahe iti jeep. Anya ti kunayo, nana? Di mo amuaya. Sip-sip day dya, Dexter. Iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo idi na minsan. Hello, sir. Isublim pa iti jeep, Arnel. Apay nga, sir. Aramidam latan no niya timbaga. Awanan niya adwa sa lutsod. Itulot mo ti jeep ni Tibalay intun malam. Inidap na. Apay nga yakas dyan. Sigurado a times tuman ng ti boundary nga ited ni Dexter, iso akasta. Asino mat kinakadamagan bakit? Iso mat ti sayang gusang dito'y lugar tayo. Sip-sip kano dayji a Dexter. Rupat kwartamat dayji a Jojo. Apay sa amin bagbagan ni Sir Jojo ti may papaniti day abanan. Naglawag mat. Ipabiyahin na lang ti jeep kang kano ada ti dadaal na. Liblibriyan na lang ti bannog mo. Isungat lagayam. No siyak ti sika, isublimon day ta jeep. Narigat akalaban dagiti sip-sip. Gaputadakkel ti offer dakan ka. Kastamutan ti aramidam. Praktikalak laeng bakit? Ayawan lat amok iti tao akas tatigalad na Jojo. Suportaran naklat kang aminin. Sa nabalya, may ranod kang tumatlaan. Rupat kwarta ka talaga. Dayjay mo't a Dexter. Sip-sip mo. At tanda ka man, ang mga numangag na iti karuba kat anya pa iti panunutan da. Di oray mangagda. Pudnumat ti bagbagak. Good news, Berli, bakit? Anya ti good news, Arnel lakay. Nakasaritak ni Tata Pidong. Kat, anya ti imbaga na kang kangay. Ibiyahit ka no ti may sa ataksina no kayat ko. Ay kat nasaya at ano kas talakay. Saanen a masapul a makiinnagaw ka iti tao a sip-sip kan operator a rupat kwarta. Nakunampay, bakit? Narigat ti kasjay. Parikot iti inal daw. Kat, kaano amang rugi ka iti biyahem? Intong Lunes, tayo patarimaan ka no pa ni Tata Pidong tilugan na. Naimbag man no iso ti mangipatarimaan, saan ka marigatan? Pudno launay, bakit? Anya nga ita. Awanan ti mangibiyahe iti jeep mo. Parikot kong harod, bakit? Ay nawaw. Basol mo matlaang ah. Uray ni Dexter asipsip. Nauma matlaangan. Pagbiyahe lang mo't tayo dyan no kaano akayat na. Di na bayam mo at harimaanan ti Jeep. Sinayang mo ni Arnel. Awagak man niyang paiso ni Arnel. Ang mga no kayat namanan. Sigurado asaanan nga umanugot day jay. Pag ko naamay, bakit? Ang mumayat yan dahil ti panunot na. Ni Sir Jojo ti umawawag ah. Kanya nga tatibaga na kanyak. Wano, nadadal man ang ti Jeep na. Isuan, nalagip na ti umawag kanyak. Kinasaya, sungbatak ti awag na. Hello, sir. Busy ka kani, Arnel. Wen, sir. Ada ka ni bagayaw? No kayat mo, ibiyahin mo na ti may sa jeep ko. Ay nawaw, sana mabalin, sir. Day, papaya sana mabalin. Sana at taxi ni Tata Pidong ay man manihaw. Anya? Pasensya kayo, sir. Agsapol kay latan iti sa balay. No, ada mayat amang imaneho iti jeep yaw. Anya launay ti pampanunutam lakay. Awanan ti mga biyahe iti jeep. Nakasaritam ni Arnel. Uwan bakit mga madakanumot nun ibibiyahe na taksay.
Awan nga ruden alanganan nga ibiyahin na ti jeep mo. Parikot ko lakit nga rodan no asino ti mangibiyahe. Di mo awagan ni Dexter. Sana, Anya nga ita. Awanan display laangan iti paraangan tayo day ta jeep. sayang bakit? No kayat mo, di si kalatan ti mangibiyahe. Yak lakit di maanusan. Dayta ti ganabem, rupat kwarta ka ngamin. Iso nga awan ti agbayag a driver ken ka. Malugi kanto kung naktupay ka. Ay, nawaw! Di negosyo ang naipatakder babaan iti kinaimbag kan respeto kat agtultuloy. Ngam ti negosyo ang naipatakder babaan iti kinaagom kat saan nga agbayag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kayat kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana siya no kastoy akanayon. Kasla balasang akmanan iti panagreknak. Anyat ko na yun, Hanang. Nay, nagawid ka magaya min Aileen anak ko. Itay pa'y, Nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbud kayo, mat Nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay no. punulaan kan, kamali ti pampanunutam maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen ata wang madakas ngar aramidag. Amok asabali man ngaminan ti pampanunutam dita. Lodanak man maris ka. Ay nawaw, kanayon mo ngagpalod ka marisimang. Asinaw ti katetex mo, ay. Ay kwa, si kaki dimot. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak maray. Idi pa'y napalabas a bulan amadlaw ka maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya maray. Busy ak iti boyfriend ko, maray. Aday ubing a boyfriend ka, ibaga kontap na amaw. Anyat, Naambok iti Facebook, maray. taga-ano mag? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay unay kan maray. Amangan mo nuluklukon na kalaang. Saan ba siguro, maray? Nay kita amaray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada maray. Love is scam nga ibagbagap, maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may, ada ka di parikot mau. Na nga ron. Anya ti parikot mo aya, ibagam tadumngegak, ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti kanag itoy. Kasano ak pa yan ito? Ay, kaasi ka magayam ano kasta? Wan nga ron.
Awanan na pangalagi ti kanag. Amangan no at extra kwartang bitaw. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam, aya. Sika ano mano ti may pabulot mo kanya. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Send mo na to ni ti Gcash Jak mo amunoan niya day ta Gcash. Agpatulong ka karag itang amo. Talagang namin nagipit na tao ita. Kaya nagtungod lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka mo'y. Busy ka day, Aileen anak ko. Saan mo to, nanang? Apay ka di. Adala ko masalud-sudag kang ka. Ay, no, ibagayo latan no anya day nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines. Ay, day natijak ka mo, nanang. I-message mo man anak ko. Ay, no, mabalin mo't nga i-text yun ni Manong. Si kalatan sigurado asalud-sudan naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka may, basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, Manong. Adda ka din ni nanang dita. Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, Manong. Ay nawaw. Sa dino tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-sudin na nga rod no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Inton migat pa ilang ating ko. Pasensya kayon. Naladaw tatangamin ng usarak iti kwartag. Okay lang ang Manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamot sweldok agastusan me. Si Kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang ading. Kapilitan a Manong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni Manong, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin Saan atila pangigas-gastusan nyo tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni Manong ije abroad. Wait, amok data. Saan abasapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mat, nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin. Anya? Nay, sa dino tinagkapwa marisimang. Iti istor da biren nga maawang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana aya. Agpa-Gcash ak kumangam awan damay. Amangan kunak no ada Gcash mo di tamaray. Agpakas inak kumataisin ko ti kwarta abulbulodan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalugaw. Agpaloko man nga ibagbaga maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day di Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray awan lat amok dita. Di kag dengdengeg iti drama aya. Adaw dagiti babakit ang mabikbiktima iti love scam. Iso nga agannad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Nalaman nga raw maray. Ibagam kan kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Mga no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gatgatangam amantika ay lay nakaw. Agyaman na klaon ay nana. Ay, addaman gayam kayat ko asalutsudan nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang. Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang adayta? Nalakapay ang maibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kaw. No adda amuyo nana, ibagayo ko makada kami. Di mi kayat ang maisagmak ni nanang mi. Mala, ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangitanon kan ka, Una na, secret na laang. Nainlab ni nanang yaw iso akas chay. Adda ubing a boyfriend na ket isutik ikan na iti kwarta. Anya? Ada ka magaya man, Aileen anak ko.
Mutuyon ta mantika ta mangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak, nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka a maibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo. Ay, kwa. Pangaasi yo ananang, di kay agpaluko. Di yo sayangan ti kwarta a nagbannugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon mo ten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngumpilin nyo kumamot at ilalaki at pudno amang ipatpatag kada kayo. No pudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend nyo nga ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka. Nay, asino ti try down maray. Sika! Ay nawaw, Di ka maawatan, Maray. Amaw kasi ka tinagpulong iti anak ko ka. Nay, di kag pabaso lakas ta Sika laang mo tinang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika laang. Isong amuklatan asika tinang idanon ka ni Aileen. Anya, Manipon ita, Prinsip Ubertan. Kagurgura kalaunay iska. agyaman nak ta inawagan ng Manong Dennis. Apay nga dayadin ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni Nanang. makapadanag ka mo. Adda boyfriend ni Nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Ubing kano, ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na ita lalaki? Ay, day tatijak amo. Binagaak ni Nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang. Awan dito'y balay, Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itad mo nga allowance na. Tapno awan maitad na akwarta iti boyfriend na kuno, Manong. Pagbagam ni nanang dita abangan mo't ni scammer na ita lalaki. Wan, Manong. Inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngam no daduma, sumungbat. Ay ayatan da ka no titunggal maysa. Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan na ita? Awan pa'y maipawit ko akwarta kang ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanya sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Anya ka na ya. Numasapol nga umutang ka pala, nga ramidam. Gumura na nga rud kanyak. Ay ayatan na kariwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaom. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo akwarta kanyak. Nagwinaswas talatan. Nay, apay ngay akastamot ng tibagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sartingan na kon, nawatam. Di ka mag-awawat mat. No umutang akmanan, awanan Mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut utang mo akwarta. Roberto! Roberto! Awanan. Inidip na matang ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka di, Nanang. Imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga min anak ko. Di yu ibagang nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpat dyan nyo mat. Iti kasta nga idadyo kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga yung gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day Roberto. Saan mo't gayam?
Ala, itay yu ti number na tasyak ti makisarita ken kwa na. Awanan manong, naurnungan ti utang ni nanang dito eh. Kasano na orno nga din ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya, Diyak amo no anya ti adday ti kapanunutan ni nanang. yan ninanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay, naku nampay manong. Manoaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti lisnaan kan katapno makitam. O na yan ninanang. Kaslasan nga pampanunod. Ti amok kat awandan iti dayja a Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita, danda ni mailumlum iti utang gapo iti kalukwan na. Anyat masapul mo, Maray. Kunak man no kagurguran na. Pasensyakan kadagiti dagas anay sa usawang ko kang ka, Maris ka. Husto kayaw. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nang runa no sa antay nga amamaw. Wanmat nga main, Maray. Oray to pa'y dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan, Maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubunak day di a Roberto. Siyak may utu-utuak. Anya ngay ita. Siyak mo laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagakan ka iti, Maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Kamno apay an na-scam ka may lang. Wala ata yung pagkarob ko anapudno ni Roberto kanyak, paray. Masapol pa'y laang ang mapasamakan ka sakbay nga agnakam ka. Angam kasta talaga. No daduma kat narigat ngamin ti mamati no saan pa'y anapadasan. Pasensyakan, Dinis, anak ko. Kasano nga roda na makabayad kayo iti utang iyo. Awan ba't nga rod kwartayaw? Jak amaw, anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapol yu ti kwarta nga itid ko. Saanan na pagbayad yu lakad nga rod iti utang yaw. Dahita nga raw tibidot ko, anak ko. Luapay nga min na nagtalag kayo adagos. Kat saan nyo pa'y mat na nakit-kita di tao. Kaya't kula ang may amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kumadya katawunan nyo. Kan lumabalin, jay kumaam-am mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya, Nasingpot mat ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan ni scammer tayo jay. dinakman ang awan si ka, Dinis. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yo, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kasding inaramid nyo. Kinurayo pa'y ni Nana Iska, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak day di a Roberto, anak ko. Pag nakman nyo day nanang, saan nagaputa nag I love you kada kayo, kat patsin nyo matan. Adu dagiti manang buntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain, anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo, matkan manong mau. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan, abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga am-am mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tattao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Pro
na apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Jocelyn anak ko. Kastamot kada kayo, nanang. Ni Eduardo? Nasa paarimwar mo, isupay ka no ti mapasadaan na. Ay nawaw, kasla saan ang mabambanog, nanang. Uwan ata kayat na mati makaurnaw, tapno magatang na ti jeep nga arapaap na. Tapno saanan ang makibibiyahe laeng. Day tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, nanang. Kaya't nakanumot ti maadaan iti bukod na a jeep. Mayat nga men no jeep yu ti ibiyahe na. At least saanan nga agbayad iti dakkel. Wan matket di Ay, nagbalon ka din, nanang. Saan? Agawid inton alas 12, ta dito'y amangal daw. O sige, agluto ak nga rod iti naimas a pangaldawan tayo, nanang. Baragsakan laki di dayday no kwa. Deserve na tanagagat mo't nga agtrabaho, nanang. Wen nga raw, sapay la kumaa, takas jay akanayon. Narabyan kamot ita, Eduardo. Ando nga min ti pasahero, boss. Kumusta kay? Adawat lang napasadaam? Eh, sungar nga mayak, boss. Irimit ko, ti rumbang irimit ko kada kayo. Ay na, agyaman ak launay. Agyaman ak mo, boss. Ibiyahik man ang ti jeep yaw tin bigat. Sige lang, awan ti parikot dita. Di mo lang liplipatan, ti kanahin kung may bilin kan ka. Di ka madanagan, boss. Agan anada mo kiday. Masayat mo na basta. Di ka magyap-apa ka nagitipada ma driver, ha? Un, boss. Narigat ti makiap-apa. Amana niya pa iti papanan na. Isungarod ti uso ita. Mudaddo makit na pudot ti ulo dagiti drivers. Ay, mabiit man laang, Mari Jocelyn. Adda ka di ibaga, Mari Angie. Salud-sudag ko man, wag bibiyahe pa'y nilakay mo, Mare. Wan, Mari. Agbibiyahe mat, apay ka di. Ay kwa, no kayat na, arkilaan mi kuma, Mare. Ay nawaw, sa dino ti papanan nyo ay, Mari. Agbakasyon kayon samot. Ha? Ay, saan, Mare? Itulod na laang dagiti gamit ti kaanakak ije syudad. Asino aka anak ka, Mari? Tingay professional akaanakak, Mare. Ije syudad nga minen nga agtrabaho. Ay, punaklakit din no agbakasyon kayo man, Mari. Ah, saan, Mare? Awan ti budget tayo para iti dayta. Kasaritak to nga rod nila kay kunoan niya ti maibaga na, Mare. Sige, kat itapay laang, agyaman ako, Mare. Tiksan nakto awan. Damagang matlaangan no mano ti arkilana tapno amume. Agpasada ka kadiinton bigat lakay. Un, bakit? Apay ka day? Kinasarita nak namin ni Mari Angie itay. Kahit, anya timbaganakin ka. Arkilaan da ka no ti jeep nga iman manehong. Sa dino ti papanandaya. Agbakasyon ka? Saan, lakay? Itulod na kano dagiti gamit ti kaanakan na ijay syudad. Ijay kano nga minan nga agtrabaho. Namasta? At ang nabiro ka ni Janina kapag trabawan na ijay syudad? At dalakay, jaklaang nasaludsod no sa dino. Oh, anya ngay, mayat ka kadi? Mapalin mag. Masapa kumakatap no makapasada ako mga laang. O sige, i-text ko nga roden ni Mari Angie. Sayang, maabak malay. Sa cellphone mo man Oh. dumugang si ka Eduardo. Hay, kunanan. Naabak kung kunampay.
Asino tinaabak? Ha? Ay, awan day niya, nana. Ibagam ki din. Anya nga awan no adda nang ngakaw. Awan ko lalaro day. At alaboy-buyaga, naglablaban. Tasilpon mo matan tidumdumugam dita. Imbis nga agpasada ka. Sino tinang ibaga sa alak agpasada ita ayang? Anyat oras yan anak ko. Naladawan day ta pa nagpasadam. Mabaling pa yan, nanang. Awan ti usto nga oras ti panagpasadan niya. Da kayo hindi ba? Anya? Mapanak gumatang iti tuyo. Awan ka diti ipagatang iyo, nanang. Eduardo. No siya, awan ipagatang ko. Paludampay man ti number ko pa kahit. Anya? Kasapulak ti load. Regular 100 lang. Pangus-usaram iti load aya. Basta kasapulak, agawaam tanay. Ag-expire ang tilod ko. No, idi, kat okay lang kan ka nga uray awan load mo. Ita, kasla saan ka nga agbiag no awan load mo. Sa baling nga rod itan pa kay. Agawaam kidiya tanay sayang ti oras. Jak amukan ka. Load la ka na yun, ti bagbagam. Ay nawaw, dahito lang ti remit mo, Eduardo. One boss. Kurang dahito ya. Di talaang amin tinapasataak boss. Ay nawaw, apay dahito lang. Kat adumot ti pasahero ita. Pasensya ka yun boss. Traffic pa rin ngamin. Ay, sana siyak ti ulbudam ha. Udno ti ibang pagak boss. Makadlawa kung gan ka. Saan matakas ta sigod ka? No iti kat sakto lang ti mairim-rimit. Ita, kurangan. Maladla daw pa eh. Pasensya ka yun boss. Anyat mapaspasama ken kaya. Amangan mat no adda ti kalukwan nga aramidam dita. Wano? Adda ti paggasgastusa madyakan mo. Ah? Ay, awan boss. Di ka matanakan. Agpasadak man yung tunbigang. Parang dakdak nito ti mapasada. Tapno makabayad akong kadakayaw. Naibusan ti bagas lakay. Kanya ko may tanong na ibusan. Na, gumatang ka ah. Awan ti kwarta kita bakal. Anyat ko na, awan kwartang. Kat no inal daw nga agpaspasada ka. Awan awan nga rin tinabati may. Kanayon laangan nga awan mabatbate. Imposible kamat ah. Nakapsut ita bakal. Amok nga ulbod mo laang data. Pangip-ipanam iti kwarta maya. Awan nga rin bakal. Saan mo nakalayo na daktil ti mapasada? Kan may isa. At dabaw dire nga pa yung bayada. At dan samad sa bali a paggasgastos ang adimi amok hininanang. Ay nawa. Nataos ti konsensya ko na lang arupay. Di nakapagpanutan iti dakais. Tawan dakais nga raramidag. Jak maawatan no apay akas JJ anak yung nanang. Uray siya mangaraw. Kasta unay ti unget na idinapalabas nga aldaw. No anyamat nga tati mapaspasamak kan kwa na ah. Adaman siguro kalukwan nga aramidin na ditan. Anya ko maakalukwan nanang. Kidaam, tunggal agawid dito'y balay, saanan ang maturog iti silidyaw. Maturog matan iti jeep, wano saan iti puunti kayaw. Ay wala niya. Adalaki di ilimlimad na, wano saan, ada ti parikot na, iso akanayon anapudot ti ulo na. Kasano nga ta maamuan tayo nanang? Maamuan tayo tulad ta na anak ko, saan lang nga itati andaw. Ang tajikas mo di tamari anjay? Adamad pare, apay ka day. Agpakas inak ko ma. Mabalin mat, munjak kayat ti utang ah. Ay nawa. 300 lang man. Bayadak tumot ladakaws. Naurnungan ti utang yung kanyak pare. Ay nawa. Bayadak to ko na lang arutang ka. Ay nawang, kaano nga rod? Diyay dagdo mga utang yun, natawanan dagi diyay. Aging ga ita, di yung pa'y binayadan. Ay nawaw. Anya ka lagi di mo time. Para 300 lang. Imot mo bay. Pangus-usaram ngamin aya iti Gcash pare. Agpaspasada ka mat. Apay nga umutang ka pa'y laang. Wano? Agsugsugal ka matan. O di mo kaya di salaan. Sige lang ayat at store na. Imay mat nilakay mo dito store itay mare. Anya ti inaramid na dito'y mare. Agpa-cash in kumakano mare. Anya?
Iti saan ko pinautangan, ay na, kastaunay ti unget na kanya. Ay na mare, oray ijay balay. Inal daw anapudot ti ulo na. Di minto pa'y amukin ni nanang noan niya ti makagapo. Ay na, nakabutbutang ti kasta, mare. Hey, jak amo noan niya ti mapaspasamak iti asawak mare. Ay sus, amangan mo't no naadik iti online sugal kat saan nyo nga amo, mare. Nalaing mo ngamin nga agilimad da di a tao. Di mi amukin ni nanang no online sugal nga ta, wenno babae kit di ti makagapo. Ay na, mare, agimbistiga kayon. Saanan anormal ti kastang aramidan na. Naku nampay mare, nangato ti arapaap na ide. Kayat na ti gumatang iti jeep, tapno saanan a makiboundary. Ngam kastoy matan ti mapaspasamak. Agpudno ka man kanya. Anya ti pudnok, boss? Pudno ka di tinadamag ko. Anaadik ka iti online casino. Ay nawa, sino tinangidanon ka ta kayo, boss? Nagitipada mo driver ah. Ha? Ay, kuha ngamin, boss. Ibagam ti pudno kanya. Agsugsugal ka kade. Uwan, boss. Isumot lagayam ah. Isu nga awan ti mairimit mo kanya. Ta isugsugal mo mat gayang ti mapaspasadaam. Nailaw anak laang, boss. Iti panagkunam kadikit na saya ti kastang aramidam. Ha? Ikanak kumapay ti may sagong daway, boss. Tapos na mabayadak na iti utang ko kata kayaw. Agtugaw ka pa Romel. Agyaman ak launay nana. Anya nga minan, tay ko nam nga ibaga. Maipapan gini Eduardo nga anak yaw nana. Ay nawaw, apay ni Eduardo. Anya tinapasamak iti anak ko. Naadikan iti online casino di anak yaw. At niya, Isungawan ti mairimrimit na kanya. Tamaab-abak iti sugal. pudno ka diti ibagbagam. Wala na. Inal daw nga agbiyahe. Ngam ipapaabak na iti sugal ti mapaspasadaan na. No dadduma, isupay tinapudot ti ulo na. Day taasugal ti bang dadaal iti biyag mo, Eduardo. Sugal ba't nga ibagbagayon, anak? Di ka man agin di ambo dita. Ay nawa, di kayo maawatan. Kinasarita na ti akin kuko iti jeep nga iman manihaw. Anya? Naibaga na ti maipapan iti panagsugsugal mo. Apa yung nagpulong pa ilang ka na kayo? Kunak man no agurnong katap no makagatan ka mo iti jeep mo. Umot ngamin. Apay nga raw akasta ti araramidam. Apay nga isugsugal mo ti mapaspasadaam. Kasta ka day ti agurnong asang kaibagam iday. Ilaw, boss. Sa tinutan mo ita? Agpasada kita, boss. Saanan? Ay nawa, apay mo, boss. Sayang mo ti mapasada ko, ma. Isublim ti chip dito pala itabot lang. Nay, apay nga boss. Isublim ti chip. Tagur urayin ti driver amang ipasada. Di mo timbagak ka na kayo nga agpasada ak, boss. Saanan? At dati sa bali nga interesado amang ibiyahe ti jeep. Iso akas na ko nakitayan, itulod mo dito balay. Kasano ang magtangay? Diyak kaya tulpo na kaskin ka. Amangan lumaabak ka iti kasusugal mo. Kat mairaman pa iti jeep ko. Narigatan. Aniya? Anya ngay ita. Awanan. Yung subli kong ti Jay, tayo sumot ti bilin ni boss. Ali sugal pa mo. Ay, baka tawanan ti pagtrabaho ak. No apay ngamin ang makisugsugal ka pa'y laeng. Anya ngay ita. Saan ka pa'y anakagatang iti jeep mo ngum kastamot ten tinapasama. Ayun nga yan, binayadam ka di ti utang mo kin ni Mari Anje. Sampay bakay? Ay awan nga rodin na. Naurnungan ti utang mo. Agsaludsod ka man karagiti among bakay. Ang mga no adda jeep da mabalin ko may pasada. Awan ti jeep dagijay. Sinayang munto mo ngamin ti oportunidad. Day ta asugal ti mangilumlum kan ka iti utang. Day ta asugal ti mang dadael iti biyag mo, Eduardo. Saan mo't gaya man nga agbibiyahe nila kay mo, Mari Jocelyn? Limabas ti jeep asigod nga ipaspasada na, kat sabali mo't ti driver. Awanen amare, sinublaten ti sabali. Hay, sayang mo't, Mare. Talaga asayang mare.
Nga maawanan maaramidan, tabasol mo ngamin ni Eduardo. Ay, una yun day taasugal. Wan nga rod mare. Adumatan abiyag kan pamilya ti dinadaal day taasugal. Ngam no apay anatangkan ti ulo ti daduma. Di na pa'y gayam na bayadan ti utang na dito istor ko, mare. Alam mare, bayam, ibagak to abayadan na. Naklagit di manusan ti kastoy nanang. Mas lamabagtita kamang pampanunot iti mapaspasamak kanyak. Di agbero ka iti pakitagdanam. Parikot ayaday ta. Awan man nga rin amok nanang. Kung sa anak ko mga min anailawan iti sugal. Amangan no nakaurno nga matay. Kan ada kumamutin ati jeep mo ita. Awan nga rin nanang. Pagbababuyak tinaramit ka. Talaga ang maudi ti babaway. Kaslak mabagtay nanang. Nalpasan, di mo matan maisubli ti napalabas. Ay, dak amaw nanang. Ti kasayaatan laengan nga aramidem ita ket agbiro ka iti pagtrabahuam. Ken isardeng mo ti panagsugsugal mo no kayat mo pay ama urnos ti biag mo. Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga ipaay ti sugal iti biag tayo. Isu ano na igumon ka iti sugal, itapay laang likli kamon. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagipusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpakada akon lakay, masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam, bakit? Wen, at least ijay, nalaka ama ibus ti lakok taado ti gumatang. Agan-anad ka, bakit? Pasensyakan. Sipod na aksidente ak. Kat saan ka na matulungan nga glako? Anya ngay nga ro ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapagna. Siyak lang ti mangisagana iti kanan lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam lang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numaladawak nga agawid, mangal daw kantulatnan. At dahin saganak amakan iti lamisaan. Agyaman na kiti anos mo, bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manen, prisay nako. Wen ata isopay ti mailakok nana. Di agmay may samanan nilakay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanin ti baboy mi. Nagasat launay nilakay mo kang kata nagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti mangmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana. Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta aggagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko. Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige. Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. Ilakom ti baboy yaw. Kumaan no adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod. Agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, naawan pa'y nabirukan da. Okay, nana.
Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wan, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo, ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawit mo't lang day jay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay ading. Amok pa'y matararamidag. Sa anak lang nga makapagna. Wan ngam kasano no adadakas ang mapasamakin ka. Ammo na lang arudan akasta ti kasasaad mo, kasta pa'y laang ti araramidan na. Anya a klase ti asawa day di apresi? Angat ko nam, Manang Birma. Adumot gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunak tupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay. Adda pa'y motor da sika. Dua tinakitak. At dapay na lang adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Wan tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpa-boundary da. Didakil do tibingay ni Manong Martin. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong. Tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong. Kumusta ti panaglakaw, Presay? Kasi ti apo, naibos matilakok na Carmen. Ay wan gayam, ada isuyukin birma nga ipagmaw, saan kaday? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amom kaday, anapan dita balayo itay awan ka. Ay nawaw, awan mo't nadakdakamat na kanyak na umay. Pasekrito siguro Ay, anyaman nga tanti naramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitak laeng ang nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani birma day jay. Una yan, at namanin siguro ti plano day jay nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isulaang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw, ipag. Anyat masampol mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Iyawid may di balay. Ay nawaw, iti anya aga po. Imayak dito'y balayaw iti naminsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayang maasikaso ti kabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabaho. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay-sayaat no itad mo latan tibingay na kadagiti sanikwayo taag naadlatan iti balay. Itad mo tibingay na kadagiti conjugal property yo. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw, kaasimat ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikapsatyoan niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak? Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kidi na magngarod masikasaw. Jackman ammo iti dayjay nga ipagta. Sos, kasano nga rodan day tamanang? Amukon. Iranata ti mapan iti balay da no awan ni Prese. Kasano ngay amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwada? No saan nga itad ni Prese tibingay ni Manong? Idarumta. Saan mo't amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idinapigsapay ni Manong? Ay kit panunutom nga rod anay imbag-ang. Manya taramidan tamanang. Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay.
Ilaban tamot asawa laang dayja apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma. Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak. Kud dito'y mo ti balay ko. Nakakaasi kamot ditoy. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dayja apresi. Di na kan tupay maasikaso. Anya? Ammo na akasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmaymay sa dito'y balayo, Manong. Basa po lang agtrabaho ni Prese. Tapno at dalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayaw, agawid tayaw. Ay na, di mon kontraan ti plano mi. Tano adadakas ama pasamakin ka, amangan no panunutan pa'y ti sabali at tao abinaybay anda ka. Walter! Walter! Umay kan tabagkatom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday dyan nga ipag ko, nana? Anya ti nagsaritaan nyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kati kayat da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwami. Amangan mat, no tila ang kwartayo kan Martin ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kun kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat da ti pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag intirisan da ti saan damot asa ni kwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin di makisaritakin ka? Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami ti kabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispus mo kit di dagiti sa ni Kwayaw, taikad mo ti bingay ni Manong May. Talaga arupat kwarta kayo, anya. Ay nawaw, tada kami pailaang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailaang ti ibagam. Mankan manaw. Kahit kung dagawid di balay. Dito yung tibalay mo, manaw. Ang mga lusap sa pulan na kung asawak. Isumot lang, adi na ka maasikaso day dya appraising. Kanayon na ka magayam apanawan iji balayaw. Wana, tabisi iti trabaho na. Dito yung ti pagnaedam, tada kami ti makamukin kan manaw. Layta ti saan ang mabalin. Di ka man nagpatangkan, manaw. Ay nawaw, anyat mapaspasamak ditoy? Kahit kung dagawid, Berma, itulod na ko ni Jebalay mi. Day tati saan amabalin, Manong. Urayan tayo laangan tibingay mo kadagiti sa nikwayong agasawa. Anya? Nakasaritam ka di ti asawam, Presey. Saan nga rod, nana? Ay nawaw, sabali mat ti ugali dagita akakabsat na. Tibingay na kisang kaibaga dagiti kakabsat na, nana. Agpatulong aksan kan ni Kapitan. Amukaw no anya ti aramidem. Anya ngay, nana. Di mo it-itit ti kwarta daw dawatan da. Guraan dakdagi jay, nana. No talaga nga isakit da ti kabsat da, ay wanan da nga uray awan kwartana. Sipod na aksidente ni Martin, kat sikamat tinang ituloy iti negosyo yo. Wan, nana. Siya kung tinagtrabaho, sipod na aksidente ti asawa. No kasta nga raw, bayampay laang ti asawam iti puder da nga agkabsat. Ay, sige ang arod, nana. Ado ti sakripisyom, iso nga imadumat ti sanikwayaw. Ilaban mo dagiti nagbanlugam. Di ka agpaabak iti ipag kan bayaw mo arupat kwarta. Di kayat mi ama pasamak kat alaam tibingay mo kadagiti sa nikwayo ka ni Presey, Manong. Saan na mabalin, Berma? Apay asaan kat legal mo ti kasaryo? Adda karbangam kadagiti sa nikwayo adwa. Nakababain mat ka ni Presi. Ay nawaw, anya ko mati pagbainam kat nagbannugan nyo mat day adwa.
Kaduan kadagiti sa ni Kwame kat ni Presi ti Gimatang. Saan kumot ngamin ataw dawaten ti tulong yugan? Ay namanong, talaga adi ka agpampanunod. Kunsun kami lang king ka. Nasaya at mo ti kasasaad ko iti den na ti asawa ka. Apay ang masapul nga aramiden nyo ti kastoy. Anya ngay, naila ko mon dagiti sa nikwayo. Mabalinan ang maala ti bingay ni Manong. Uray piso, awan maalayo kanya. Ay nawaw, ammom ti kunada a conjugal property. Ni Martin, ti kayat ko ang makasarita. Ay, di ka makaaw-awat mat. Ijay balay ti pagnaudan na, iti kasta kat maasikaso may. O sige, nukas ta ti kayat yo, saan ko ang kontraan? Kat, itad mo lang nga rudan ati bingay na. Nupod no ti panangisakit yo iti kabsat yo. Aywanan nyo nga rod nga uray awan kwarta na. Anya? Saan asyak ti gulgulo nyo? No diyo kayat nga idarum kayo. Makabula ng dinapanabas. Nga mawan nagtamot ti itad ni Presi abingay ni Manong Martin. Ay, wan nga rod. Saan mat ngamin nga agpaabak ti loko? Anyang raw teramidan ta ita. Diyak mo. Ti amok kat dakkel ti ornong dang agasawa. Apay nga raw ta di na itad ti parakin ni Manong. Wan nga rod Saan mat ngamin ang mabalin nga agpatulong ta ije barangay. Tano agsao ni Manong, sigurado ang mabaliktad ta. Noon maglagaan ti maganap ta. Isubli talatan ni Manong. Ay, wanan Saan mat ang mabalin nga agbanbannog talaang. Agsagana kan, ta isublida kan iti asawa, Manong. Itulod na kon, hije balay mi. Wan tawan mat ti ipakan mikin ka. Di mo mat ngamin alaan ti bingay mo kadagiti sa nikwayo, kat conjugal property mat dayjay. Agyaman aklaw na yung ating ko. Makaawid ak matlangan. Awan mat sirserbi ta asawa mga ipanpanakkel mo. Nasaya at atao ni Presi, Berma. Kasya iti nasayaan. Di nanto pa'y maitag ti bingay mo kadagiti sa nikwayo. Apay ngamin nga pag-interesan nyo ti sa ni Kwame aya. Bayan nyo ada kami tag-desisyon para itibiyag mi. Takabailan mi pa'y mat. Kunak man no concern kayo iti kabsat nyo. Isubli yung lagayam dito'y balay. Ay di nakman pagsasawa na kasta. Awanan kakit di iti bain Ay nawaw, siyak pa iti awanan bain ita. Katno da kayo ti kontrabida iti biyag mi nga agasawa. Ahaw, amok kayat mo abukudan ti kwartayo. Diyo lang amin naala ti kayat nyo, iso akastakan. Guston, di kan sumanao. Kunamlan asino kamot nga agsasaw dita. Nakalaslas to kalaunay mag. Epektive anya. Epektive launay na na Carmen. Madlaw mo nga may ati kwartayo ti kalkali kaguman dagiti kabsat nila kayo mo. Agraraman dagi jay nga agkabsat. Paginteresan da kinagrigatan mi nga agasawa. Angam tinapatag itakit na nga baka. Anya ti imbaga ni Martin keng kangay. Tibingay na kano ti sangka ibaga dagiti kakabsat na nana. Naimbag man ta di da nagdaraw. Amuda ngamin ano agsao ni Manong da ket mabaliktad da nana. Ay talaga ang mapadaksan da no ipilit dati kaya da. Bareng makaamiris matandagi jay nana. Naturad nga agsao ni Berma. Ngam amok ang mababain day jay kanya. Pagyamanan iti Diyos, ta saan ang nagbaligi ti panggapda amang perdi iti relasyon yung agasawa. Tapno matagi kwada dagiti sa ni kwayaw. Ay, nawaw! Tanangem ti garaw kan panagsasaum iti asawa ti kabsat mo. Di mo apalan ti sanikwada, ngamin kukwada dayjay. Nagrigatan da, katno kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan aday tamang namnam ay laeng ti araramidem. Iti kasta, awan to ti pakaybabainam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Duma apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan ti kapem lakay. Agyaman nagbagay. Kumusta ngay dagiti stalls a paglakwan dagiti kalugaran tayo inton fiesta? Dakagawad Mario kan Jomar tinakatukay ti stalls bakay. Mano nga stall ti target yo ayan? 50 lang bakay. Gusto tapno adda paglakwan dagiti kalugaran tayo akayat na ti aglako. At damat lang dayong aglako bakay. Saan matkit di adakes no adda dayo nga aglako? Ngem i-balance yo tapno saan ama out of place dagiti kalugaran akayat na ti aglako. Sika ngay, at damat plano nga aglako? Saanen lakay? Amangan noan niya ti panunutin dagiti kalugaran tayo. Sapay kapitan ka, narigat ti maisyoan niya. No kayat mo, mabalin mo't nga i-reserve ko ti may isang stall para kin kabakay. Ay nawaw, saanen lakay? Ited mulatan iti sabalay. Nakasaritak ni Kagawad Mario itay badayt anak ka. Anya ti imbaga na kada kayo, tatang. Isuda ti nakatuka kadagiti stalls. At dakano ti 50 nga stalls ang mabalin a pagdisplayan dagiti mayat nga aglakaw. No kayat mo di alamat ti maysa. 2 alawas lang ti fiesta dito'y lugar tayo, tatang. Isupay latamot, ano at dati gumatang kadagiti lakaw? Anya nga tangag paisaw. Agilako kakit di mayt anak ka. No at dati bisita, di adan to customer yaw. Mano nga stall ti available aya, tatang? Ay talaeng ti saan ko ana sa ludsaw. Amangan mo't doon na i-reserve aminan. Saan mo't siguro anak ka. Ipadas mo latta ti mapan iti ayan da Kagawad Mario. Sige, takasaritak tuman nga ron ni Nana Ansing. Ibagak nga aglako kami mat no fiesta tapno adda kadwak. Nagapuan niyo, Nana Ansing? Ijay sintraw, in-deliver ko lang ti order ti kaanakak. Kasta ka day. Adda ka di masapul mo ba det? Adda ka no 50 stalls ang mabalin a pagilakwan tayo inton fiesta. No kayat mo, mangi pa-reserve tamat. Mano ti mabayadan ngay? Tinaibagan ni Kagawad Mario kat 100 per day kanumat. Nga masapul abayadan tayo ti 2 alawas, sakbay nga aglako tayo, Nana. Mayat nga rudan, 100 per day laang. Mayat kayo ka day, Nana? No adda pa'y available. Mangi-reserve ka iti paglakwan ta, badet? Anya ti bagam badet? Ipa-reserve ko kumati stall a paglakwan mi kanina na ansing, kapitan. Mano nga stall ti pa-reserve mo? 2 laang, kapitan. Awan ka din ni Kagawad Mario dita? Awan mat, kapitan. Isu kumati pangibagaak, ngam awan pa'y mat asim mangpat. Ay nawa, sa di naman nga ta tinapananday dyan Kagawad ay. Diyak ka mo kapitan. Awan mat itay simmang putak. Ilistan pa lang tinagan mo iti dayto a papel. Dayto'y kuntukin ko na no umay dito'y barangay hall. Agyaman naklaunay, kapitan. Aywan gayam. Kasano nga itibayad ko? Ited mo tulatakin Kagawad Mario. Ta iso tinakatuka dita. Bayad akong ti binakapam abayad ko iti istol a paglakwan ta, badet? Agyaman naklaunay, Nana. Kano nga'y nga ag-display ta iti lako ta? Awan pa'y matigo signal da Kagawad Mario, Nana. Ay nawaw, mayat kumaanurugyan tayon ti ag-display. Doa nga aldaw laangan kat mangrugin ti fiesta dito'y barangay tayaw. Ay, wan nga ron, Nana. Saan mat ngamin amabalin abasta mangi display tayo itilako tayo? Wan nga raw, amangan no adda maibagada. O sige, no addan ton go signal ni Kagawad. Bagaan kay to, Nana Ansing. Agyaman balasan ka. Ala, agawid na kauntay sa ganak mo ti ilakaw.
Sige. Oray siyak mat nana. Isaganak matan tapno day talang ton mangi display ti maarame. Mangantay kit din nana ansay. Nagmerienda ak itayon. Ay nawang. Kasta nga rudan. Buy-buyaan na kamangmangan. Ay kat mga anak to, ano mabisinak? Makapasadot ti mga no kastulaan. Uwan nga rod nana. Man-mano ti gumatang. May kadwa matan nga aldaw tayo ita. Uwan no? Busy da. Iso aman manumat ti customer tayo. Siguro, at dapay mutkit ti mano nga aldaw Parang manayunan kumaan ti bisita. Tapno at damot gumatang kadagiti lako tayo nana. Wan nga raw, tapno at damot gungguna tayo amarabrabian dito'y Naku nayo pa ay nananseng. Dagiti kakadwa tayo nga aglaklako nga ingata. Makarikrik na damo nga ta. Sigurado day taan nana. Man-manumot ngamin ti tao. Narabian ka man ay batay anak ka. Ay, wan nga rod tatang. Makapabannog. Di na naman singay. Nagawid matan tatang. Kumusta di pa naglako yung ay? At nakatimot lang gibmatang? Man-mano nga rod. Awan ti tao aya. Awan ti bisita. Man-mano nga rod tatang. Sa bagay, may kadwa ngamin nga aldaw ti fiesta ita. Manayuran tubit siguro kadag iti sumarsaro nung aldaw. Ay kat barbarang tatang. Saan mi pa'y anasupot ti gastos me? At ang tumit siguro, anak ka. Sige, mga rabi ka kidain. Tapos lumakay na nakamit time. Na kayo nga'y tatang. Imo na ako na nanganitay. Mabisbisinak ngamin. Ay nawaw, paraan niya ka no ti 250 asiningir dabaday. Hay, jak amo nga rod nana. Di namat in palawag anaimbag. Wan nga raw, saan ako mangagbayad? Nga makaungot-mot ngamin ni Kagawad Jomar. Ay nahawan nga rod. Kat no maditikita na kanyak itay nana. At ka di imbagada nga additional charges idi nagpa-reserve ka. Awan mo't nga rod nana. Tila ang 100 per day tinaibagada kanya. Ay nawaw, apay nga rod ngay nga agsingir da. Agasam man ngay ta 250 itinaltaw. Ay, day tangarod kat nana. Man-manula nga rodan ti malaklakwan tayo. Naku nampay, awan pa'y buena manaw ngam agsingir da kiday. Dakkal unay ti 250 per di asingirda nana. Awan mo't imbagbagada kas jay. Agsaludsod kantuman kadagiti amam mo balasang ka. Aywan nana. Kasta talaga ti aramidag. Sayang mo't ti 250 per day. Anya ngay mo't ti gunguna tayo no kastala ang anaga daw ti singsingiranda. Amo ko no asino ti nangibaga nga agsingir da Kagawad Jomar kada tayo nana. Asinaw, Bilin ka numot gayam ni Kapitan. ay nawaw, paraan niya kanungay ti 250 pesos asing singirin da iti inaldaw. Hay, day tatijak amo nana. Di namat nga rod ipalawag anasayaat. Mga no ipulsada manon na. Ay kat siguro naibos siguro ti pundo ti barangay nga ibulsada. Isong agbirok damanan. Ay kaasi tayo mo't no kastalaang ti aramid da. Agbanbanog tayo sa ita. Agnamnam ay laang dagita nga opisyal ti barangay. Ay, day tangarod kat nana. Agpusak man kit di iti pisbaw. Ay na, amangan no makita da, kaguraan da ka. Adda kadakwadan anana. Kas pumarangay kat karbangan tayo mati agsaludsod. Kan karbangan tayo amaamuan. No para iti anya dagita asing singiranda kada tayo. Unmat kit di no agul ulimag tayo. Amangan no itul-tuloy dati kasta nga aramid da. Naglalaingan mo dagita nga opisyal ti barangay nga Anya ti ibagayaw, Kapitan? Ape akas dyan ipupos mo ba, Ted? Ti ka ti maipapan iti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan? Wen, di ka kas dyan abanag kat saan na masapol ang maipos iti Facebook. Ti yumat ngamin ibaga no paraan niya ti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan. Kat no nakabayad kami, matan iti abang may. Ar-aramidon mi ti kas dyan. Tapno at dat pundo ti barangay tayo.
Ay sos, saan mo't ama iparbang ti kasta, kapitan? Anya langan ti mabati kada kami nga no nagadumot ti singsingiran nyo. Kas makita yumat, manmano ti bisita. Asino nga iti gumatang kada kami? Diskartan nyo Ay na, no ammo mila ang kumanga at dagayam hidden charges. Saan kami lattakuman anangala iti istulme? Lugi kami iti aramidan nyo, kapitan. I-delete mo tayo, Japos. Di ka man rumaniklamo dita. Ay nawaw. Anya ti ko na, badayt anak ka? Kinasarita nak ni Kapitan Tatang. Kaya't na nga i-delete ko ti pusko. Ilaw, guilty siguro ay so akasta. Makapadismaya dagitang opisyal ti barangay tayo, Tatang. Imbis asuportaran da kami, saan? Tanagadukit din asing singiran da. Huwin nga raw. Saan mo't ababalin asingirin da, numanuti kayat da singirin? Kasano kayo ngay mate? Ngayon bag kumaan, ribo ti silisyo, ti bay sangal daw. Day takot nga rod, Tatang. Saan mo't nga rod? Malugi kami matan. Kasla agbanbanog kami lang no kastoy. Baring makarit na dagita nakatugaw anak ko. Ay, huwag nga rod, Tatang. Narigat ti agprogreso iti daytoy a barangay, tarupat kwarta dagiti opisyal. Naku nampay, isudala ang ti bumakbak nang. Nabasak ti post mo iti Facebook, Badet? Aywan, pudno day jay, mare. Talaga mo't dagita nga opisyal Huwag nga rod, Timot pagkwartaan da ti adda iti utek da. Ay na, day takot nga rod. Iso madismaya kami matan, mare. Bayam, kasaritak to ti asawak, mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Nalpasan ti fiesta, ngam saan pa'y anasolbar day ta aparikot me. No agsaludsud kami kat pundo ti barangay kano kung kunada. Ay na, saan ama iparbang ti kasta nga aramid da. Di damat panunutan ang mabambanog kayo. Kinasarita nak ni Mari Marlin itay na naanseng. Sinaludsud na ti may papan iti 250 pesos per day asininger dagiti opisyal. Anya timbagam ngay. Ay kat inbagak ti pudno anana. Sapay la kumaa, tamasyan da kadatayaw. Kat isubli da ti kwarta siningir da. Wen nga rod anana. Manulaang mo tinapaglakwan tayo iti dua alawas. No saan da nga aksyonan ti reklamo tayaw. Saan akon amakifiesta inton umay atawan. Ay uray sakmat anana. Imbis nga aginjoy tayo kumata fiesta. Saanan tapagkwartaan da tayo magayam. Naku nampay, nagadulaki din na singsingiran da kadatayaw. Apay akong kumpurmi ti singsingirin nyo, Lucio. Ay no, anya kung kumpurmi man nga ibagbagang bakit? Doble-doble met gayam ti siningiryo kadagiti nagabang iti stalls iti fiesta. Na, nalpasan ti fiesta, ngam saan pa analpas deta nga isyo? Wen tamaditirik na dagiti kalugaran tayo iti kasjay nga inaramid jo. Apay nga abasol me, kat isulda mo tinagdesisyon nga agila ko. Wen, isuda ti nagdesisyon. Ngam saan kumamot akas jay Nagado ti singsingirin nyo kadakwada. Kaasi damat. Kasta talaga Nangipanan nyo iti kwarta asiningiryo. Pundo ti barangay mausar tumot lang bakit? Pundo ti barangay kunayo. Ngaminton madamdama ibulsayo gayam. Apay nga mingon unaan na kami. Isubliyo kit di ti siningiryo a kwarta. No awan konsensyayo, agbutan kayo, tano agreport da ijay munisipyo, nalpas kayon. Anya ngay ti da magbadayt anak ko. Ay, awan pa'y mo't, Tatang. Awan timbagan ni Kapitan, no isubli da ti siningir da kadakayaw. Awan pa'y, Tatang. Day tangarot yor urayon me. Nawo, nabayagin nga iso da ita. Api nga aging gayta kit saan pa nasulbar. Jakman amo, Tatang. Talagang awan ti konsensyada ya. Ay, rupat kwarta dagi jay, Tatang. Aramidan da uray saan ama iparbeng para lang iti kwarta. Makapadismaya launay. Nagadulakit din asing singiran da. Ay, awanan Lucio, nakababain launa yan ti barangay tayo. Apay mo't? Una, tauray ijay paradaan ket pagsasaritaan dati siningiryo kadagiti naglako iti fiesta.
Anya? Amoyo pa, ino anya ti bagbagada. Kurakot kayo kano. Basol day di abadet. Tilamot ngamin ipupos na. No saan ang nagpost ni Badet? Sigurado nga awan anyaman na kada kayo ti reklamo da. Di mo't makawaawat na kita tao. Kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kastala ang lakay? Da kayo matlaang nga opisyales ti numero 1 amang dismaya kadagiti kalugaran tayo. Awan da kas nga aramidon mi anya. Tapno malpasan ti isyo, isubliyo ti kwartada. Amoyo matasaan a big time dagiti naglakoy di festa. Kaadwan kadakwada ket kalugaran tayo mailaeng. Akayat da a mapasaya at tibiyag da. Adda na imbag adamag para kada tayo nanaansing. Anya mo dayta na imbag adama agbaday. Ay na, irifanda ka no ti kwarta tayo nana. Ay nawaw. Pudno ka diti bagbaga. Wen nana, kinasarita nak ni kagawad Remy itay nana. Ay, kamaudyanan na. Wen nga rod, rumbeng lang ay sublida day jay nana. Apay ngamin agpuliktada kat awamot na pagsaritaan tayo akas jay. Nasaya at launay no isublida ti kwarta tayo. Isupay nga igatang tayo iti masapsapul tayo. Mayateng, insublida mo't lang ti kwartayaw. Wen nga rod tatang, isupay mo't amay gatang iti bagas. Sapay la kuma, tasaan to ama ulit ti kasdyang inarabid da. Ay kat addamatan kadakwada ano kaya't damanan amay babaen dagiti opisyalis ti barangay tayo tatang. Kadda ka din ni kapitan ni barangay hall. Addamat tatang. Naimbag man tasaan da ka aginora. Diyak mo tatang. Agminminulagat kami matlatan Dosan ka siguro ang nag-post kan nagreklamo. Ang mga no ibulsada dagiti kwarta kinuliktada. Ay kat sigurado day tatang. Rason dalaeng apundo ti barangay. Sapay la kuma, tasaanin ang maulit ti kasta na pasamak anak ko. Makapadismaya tatang. No daduma kat dagiti opisyal anam namaan tayo at tumulong kuma kat isuda lang ti mangilumlum kada tayo iti kinarigat. Insubliyon ti kwartada. Nalbasan Kasta saan ngamin akong conformity sing-singirin nyo? Tani, nakababain ti maipost. Wan ano kasta ti kunam? Na, kasta pa'y lang ti sungbat mo kanya. Bagbagaan ka lang arudan. Sana na maulit bakit? Pangaasim tagtalnakan. Di ka sumanao, tapno makainanan da tao. Pag nakman nyo day ta na pasama. No adda parikot, sulbaran nyo. Di yu urayan nga ag-viral ta nakababain, Lucio. Ay, nawaw! Di pudno kan naimbag a leader kat mangted iti tulong kan inspirasyon iti ili. Saan kat asakit ti ulo kan parikot ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.